nyuma yuko M23 ihitanye abantu bagiye batandukanye hari mu Minembwe bivuga yuko bari abarwanyi ba Wazalendo kandi abakomando bakomeye cyane. Aka kanya hatahiwe abageze ku 8. Byagenze bite muri operation idasanzwe iyoboye n'umugabo bita Sultani Makenga? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Ese nuhe mu general umaze kwitaba Imana cyangwa se umaze kuba yakatishwa indege mujyane wabo twese nyuma y'igitero gikomeye cyane intare za Sarambwe cyangwa se M23 yagabye mu ndiri y'amabandi za Wazalendo P5 FDL bafatanyije n'abarundi, ariko kubera ko za Wazalendo zo zari zimbere nizo zamaze kuba zihura n'uruva gusenya rukomeye cyane. Tuvuga ngo twikizanga muri teritwari ya Karehe M23 nyuma yuko irekuye ibice bya Prendors zikabonamo ndetse na Sange. Ahangaha umuvuduko umeze nk'uw'indege irimo irerekeza hano muri teritwari ya Karehe za Fizi ndetse na Warikare. Ni ibihe bice yafashe hano muri Warikare cyangwa se hano muri Karehe? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Turabijyana na operation idasanzwe babyise cyangwa se uwo bita Sultani Makenga yakoze icyo bita triple operation, iyo bita cyangwa se ubutatu bwa operation. Ahangaha muri Warikare yaje kuba yigarura ibice bikomeye cyane nyuma yuko FARDC, Wazalendo, FDL ndetse na za P5 zose bafatanyije n'abanyangora n'abanyatanzania bose bafatanyije baje kuba bazindukira mu gitero gikomeye cyane bagaba ibitero bikomeye cyane baza kuba bahura n'uruva gusenya. Ariko M23 kuri iyi saha y'igicamunsi ije kuba yandika cyangwa se yanditse amateka akomeka cyane. Ese byagenze bite? Operation yoboye nande? Ese byabereye mu tuye duce? Ese M23 hanga yigaruye utuye duce? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Igitero gikomeye cyane simusiga kugira ngo baho umutekano ira centre yo mu Minembwe muri Puezero. M23 yamaze kubihamanura intwaro zikomeye cyane, yamaze kubihamanura abasirikare special force ikomeye cyane ku itegeko rya Sultani Makenga. Bigenze bite muri Puezero? Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Ahangaha baca umugani buriya ngo nta uvumu w'Imana itavomye. Bagize bati nta uvumu w'Imana itavomye, kandi gagati katetswe n'Imana nigahungabanya n'iki n'umuyaga. Nyuma yuko ahangaha mu Minembwe ejo haba igitero gikomeye cyane cya za Wazalendo zishaka kuba zakwirara mu baturage, ariko twirwanaho ndetse na M23 bafatanyije baje kuba bakora ikintu bita gatendo. Ahangaha kuri iki camunsi amakuru asohotse akakanya update zihutirwa, uwo bita General Byamungu Bicebwa yamaze kuba katishizwa indege y'abajya cyangwa se indege ya twese cyangwa se ubuzima bwe yamaze kuba yicwa n'intare za Sambe ndetse na twirwanaho. Bivuga yuko yamaze kuba apfana n'abakoloneli bageze kuri 4 ndetse n'abamajoro bageze kuri 3. Ese byagenze bite? I operation yoboye nande? Yabereye hehe? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Ahangaha umugabo wita Kisekedi byamukomeranye. Byagenze bite nyaboneka? Uyu mugabo amaze kuba yafunga uwushinzwe abajepe cyangwa se ushinzwe umukuru w'abamurinda, umukuru ushinzwe gupanga abajepe barinda uriya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ese uyu ninde? Afatiwe he? Ese arimo araziriki? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Nabyo byakomeye hagati y'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na William Ruto. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko uwo bita William Ruto yagiye aburira no mugabo akanga kumva akaza kwa yigira kabushungwe. Rero mu nama yabereye hari mu gihugu cya Kenya ubwo uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yayitabiraga yanze kuba yahura na William Ruto kugira ngo amusuhuze ndetse banaganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko kuri iki gicamunsi cy'itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2026 ubutumwa bukomeye cyane bumaze kuba bwagezwa muri leta ya Kenya hariya muri presidence ya William Ruto, aho bivuga yuko leta ya Kinshasa yamaze kuba yohereza ubutumwa bukomeye buvuga yuko birimo baragenda bushinza Kenya yuko igenda ivugira M23 ndetse nayitiza umurindi mu ruhando mpuzamahanga. Kandi ikindi mwibuke yuko Alliance Fleuve Congo ndetse Alliance Fleuve Congo iyoborwa na Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga yashingiwe muri Kenya. Mwibuke ko n'ishyaka rya Joseph Kabila iringiri bita sinzi kumva ryita harimo amanuza ariko naryo byashingiwe muri Kenya, ari nabyo agenda heraho cyane yuko buri Kenya nayo ijya guhitamo umuntu uyihagararira. Ntabwo yahisemo umuntu uyihagararira Kinshasa, yari yamushyize igoma. Urumva ari uko bano bagabo ari ibintu birimo biragenda bigenda batumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Kwa neve ibintu byakomeye nyuma yuko abana be cyangwa se ndetse n'umugore bashinjwe yuko bari shinga urupfu rwa Gabi Bugaga yuko bagiye bahinduranya amazina kugira ngo bitire amakampani agiye akomeye acukura amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akagenda bivuga yuko amakuru asutse akakanya bivuga yuko na ya mafaranga yagomba kuba yazana igituro umugore we yamaze kuba yayakenyereraho agenda yabitsa
muri ntuza. Aka tuvugana yo mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bimeze neza. Uwo bita Neva yamaze kubatangaza yuko hagomba kwa hagirwa abandi bakorwa iperereza. Ni nyuma yuko arimo aragenda abona yuko abandi bagenda bashaka kuba bagenda bamuvumbura. Uyu mugabo rero yaje kuba akora ikintu gisa nkaho kwikingira cyangwa se kuba yagenda yikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo amatora najye ateganyijwe mwaka 2027 azabe ahagaze gum. Bayikaze rero mbahikaze kamanze suza abantu bagiye badukurikiranye babwenga muri Imana bane namwe mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'imisozi igihugu kiza cyane Imana yaduhaye amajyepfo amajyaruguru yose z'uburengerazuba babwenga muri Imana bane namwe kandi namwe ibyo murimo gahaye muronke ndetse n'umujyi wa gatanu wa Kigali ntabibagiwe abanyakigali basuza babwenga jambo sana kandi narabifuza weekend nziza. Weekend yageze, weekend abari ibintu cyangwa se gukoramo ibintu bigiye bitandukanye abantu babagiye baruhuka bakora mu mijyi itandukanye. Tujye muri Afrika y'Epfo, Afrika y'Amajyaruguru yose uburengerazuba namwe mbabwiye ngo weekend nziza kandi mugiramo Imana mu byo murimo byose. Tujye ibwota amasi mu bihugu bitandukanye by'Iburayi twavuga za Sweden, za Belgium, za Germany, za France, za Turkiya, za Britain, za Italy, ahanga za Spain, ahanga za Luxembourg, za Czech Republic, za Denmark, ahanga za Pologne yose mbabwiye ngo muri Imana bane namwe tutibagiwe n'abantu bahereye mu birwa bira bya Mauritius cyangwa se ahantu hose agiye atandukanye babwanga muri Imana bane namwe. Muri Amerika muri States zigiye atandukanye ntabwo twabibagiwe abantu bateye nko za Tennessee nta Pauline musuza cyane mubwanga muri Imana bane. Abantu bateye za Maine, za Indiana, abantu batuye za Los Angeles California, abantu bateye za Texas, za Boston, za Michigan, ahanga mu murwa mukuru Washington DC ndetse n'abantu batuye za Mississippi na za Philadelphia hose mbabwanga muri Imana bane namwe kandi namwe mwaye muronke. Muri Canada twabagiye muri States zigiye atandukanye tuvuga nabo muri Amerika no muri Canada ni ninjoro abantu bari za Alberta, za Quebec, za Ottawa ndetse na za Montreal na za Vancouver hose mbabwanga muri Imana bane namwe kandi namwe mugire weekend nziza mu byo murimo byose. Abantu batuye muri Australia twabagiye namwe tubasuhuza. Abantu batuye mu bihugu bigiye bitandukanye muri Asia, za Indonesia, za Thailand, ahangaha za Philippines, ahangaha za India, za Russia, za China, ahangaha za South Korea, za Saudi Arabia, za Qatar ndetse n'abantu batuye mu Buhinde bavuga ngo jambo sana kwa mudukurikira ni ibintu by'agaciro. Niba ugeze hano ari ubwa mbere kora like marayika kugira ngo unyereke ko ungurikiye kugira ngo YouTube iduhe recommendation amakuru yacu abashe kugezwa ahantu kure cyane cyangwa se abashe kugera kuri benshi. Ukore subscribe ukore no kukazogera kugira ngo amakuru yose azajya kugeraho 5 kuri 5 nta namwe uciyeho. Ukore share ndetse na comment kugira ngo update zose zitambukana kuri Chris Empire zaje zikugeraho 5 kuri 5. Ngiye abategura urugendo kubagezaho amakuru. Nitwa Chris bahaye ikaze kuri Chris Empire. Reka turambura amakuru yacu tudatinze. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane M23 yazindukiyemo ndetse n'iki gicamunsi cy'itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2026 M23 ikoza gashya hano muri teritwari ya Karehara muri groupement ya Ziraro. Aha ngaho duce tugeze muri kano gace ka Nyamugari kari muri groupement ya Ziraro bivuga yuko haharindiriye ya Wazalendo, FDL P5 ndetse n'abanyangora abatanzania abarundi ndetse na FARDC. Aha ngaho bari baragiye bahagira indiri cyane yuko bagendaga bahungabanya umutekano bagenda bica abaturage bagenda bakora ibikorwa bya kinyamaswa. Ariko akakaya tuvugana bamwe bamaze kuba bakatishijwa indege ibajyana iwanyu atwese. Kamanze mfate ku mazi umushuti wanyu ujye ngati junywa amazi cyane iyo urimo avuga amakuru kubera ko buriya biba byiza cyane kubera ko ntabwo wavuga utanyweye cyangwa se ariko ndavuga amazi ntabwo mvuga inzoga. Cyane yuko buriya amazi ari ubuzima. Ahanga muri operasiyo idasanzwe ahanga ndaje mbijyane na operasiyo yageze kuri 3. Operasiyo yabereye muri P0, operasiyo yabereye muri Karehe ndetse na operasiyo yabereye muri Waikare. Uyu mugabo bita umugabo mukuru wa M23 uwo bita Sultan Makenga yaje kuba abiha amazina yitwa Triple Operation ubwo zari operation eshatu zirimo zirabera icyarimwe. Byagenze bitangaha rero ahangaha muri Karehe muri groupement ya Ziraro mu gace bita Nyamugari ahangaha harindiri ya Wazalendo, P5, FDL, abarundi ndetse na FARDC. Bivuga yuko abangaba bagendaga bahungabanya umutekano aho Wazalendo ndetse na FDL zatangiye kugenda zica abaturage mu buryo bugiye butandukanye. Amakuru yagiye asohoka agera ku ntare za Sarangwe bitewe n'abatasi bayo baje kwa bageza
amakuru ku ntasi, noneho intasi ziragenda zigutangira amakuru kwa Sultani Makenga. Sultani Makenga nawe guhita cyangwa se atransfera amakuru ageza kuri special force y'intare za Sarambwe. Baza kwa abana bagenda bimanukira, baza kwa bicamo abasirikare bageze ku 120 ahangaha za Wazalendo zamaze kwa zihasiga ubuzima, ndetse na FDLR mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko ahangaha muri Nyamugari harindiriye Wazalendo, aho bagendaga bakora ibikorwa by'ubugwari cyangwa se ibikorwa bya kinyamaswa, bakagenda bagashimota abaturage, bakagenda bagafata abagore ku ngufu, bagafata abana b'abahungu bakabinjiza mu mutwe Wazalendo ku ngufu, bagafata abakobwa b'abangavu bagejeje igihe cy'ubukure bakabajyana kubagira abagore ku ngufu. Ibi ngibi nibyo byarakaje umugabo bita Sultani Makenga, aho yaje kubakora operation idasanzwe, aza kuba atanga itegeko rikomeye cyangwa se itegeko simusiga riza kuba rihitana bano bagabo muri no tetwari muri no groupe ya Ziraro muri kano gace ka Nyamugari. M23 ni nyuma yuko itakaje ibice ibi ngibi bya Prendo Ruzizi ahangaha muri Sange ndetse n'ahangaha muri Kabunambo, none ikaza kuba yimurira itere y'imirwano ahangaha muri Karihe, muri Warikare za Masisi ndetse na za Rubero. Ejo nzakugezo operation idasanzwe mu gitondo igiye kubera Rubero ndetse na Kisangana, aho M23 zamaze kuba zihakandagira 5-5. Reka tuvuga ngo tujyanane n'iyi nkuru, nababwiye yuko iyi ngiyi bayise triple operation. Ingi bayise triple operation kuko yari irimo irabera mu bice bigiye bitandukanye kandi ibice by'ingenzi M23 igeze muri territoire ya Warikare. Ni nyuma yuko abavuye Sange, Kabunambo ndetse na Prendo Ruzizi ubita Sultani Makenga yahise abatransferinga ahangaha muri Warikare. Bivuga yuko ahangaha mu duce tugiye dutandukanye nje nkakubwira M23 yaje kuba yagabwa ibitero bikomeye cyane. Bivuga yuko FARDC, Wazalendo, Abarundi, FDLR, P5 bose bafatanyije batashakaga yuko M23 yinjira muri tuno duce, kubera ko yamaze kuba ihagira indiri yabo, aho bagiye bagusangira ibiryo, yagiye yaka abaturage mu mashyamba, igenda gusangira imyenda y'abaturage, bagiye bafata za Wazalendo. Za Wazalendo nta nifomo zijyaze zimeze nk'amabandi, kubera ko bagendaga baka abaturage ibintu bigiye bitandukanye, ari nabyo bagenda bakoresha bambara ndetse banarya mu bintu ubuzima bwabo bwa buri munsi, kubera ko buriya Wazalendo ndetse na FDL na za P5 zo na amabandi. Kavuga ko igisirikare cya Kongo nubwo bagihemba make, ariko leta akenshi ibi bamenyera ibintu bigiye bitandukanye. Ahanga mu bice bigiye bitandukanye rero, nko muri kano gace ka Bururi ndetse n'agace bita Gashebero, ahangaha muri iyi misozi ya Muhanga, ahangaha M23 yahakuriye operation idasanzwe. Bivuga yuko intare zasanga ahangaha zamaze kuba zibona yuko Wazalendo, P5, FDLR ndetse Abarundi ndetse na FARDC barimo baragenda bakora ibikorwa by'ubugwari cyangwa se ibikorwa bya kinyamaswa, aho bagenda bafata abana bakabinjiza muri uwo mutwe uko nabemaze kubivuga muri tetwari ya uko byagenze, bakagenda bafata abaturage mwe bakagenda babica. Mwabonye ubushinzwe cyangwa se ejo bishe umuyobozi hariya mu Minembwe ushinzwe inzego z'ibanze M23 yamaze kuba ishyiraho, aho Wazalendo zimo zitwikije zabona umuyobozi wese M23 ushinzwe cyangwa se twavuga nka bamudugudu n'ahandi ko babita, ndetse n'abakagari, ikagenda zibica kugira ngo zigende zica intege M23. Ni operation idasanzwe rero yamaze kuba ibatombe cyangwa se yamaze kuba tuno duce M23 itwigaruraho, yaje kuba yarareka imbaga ya za Wazalendo, FDL, P5, Abarundi ndetse na FARDC bafatanyije. Aka gace bita Kashebero ndetse na Bururi ndahano mu misozi ya Muhanga, hanga amaze kuba M23 ihagira tombe cyangwa se ihigarwa ku buryo bukomeye cyane muri operation yayoboye n'umugabo bita Sultani Makenga ndetse n'abandi bagiye bafatanyije nawe. Reka tongo tujyane ni operation iyi ngiyi bayita triple operation cyangwa se operation y'ubutatu. Muri Puezero muri buka yuko i Puezero iki kiri kano gace kamenye nk'ise uduce tugiye dutandukanye dutuye n'abanyamurenge hano muri Minembwe. Kwirwano ndetse M23 baje kuba bagabwa ibitero bikomeye cyane, ariko ahanga muri Puezero hari ikigo gikomeye cy'intare, hari ikigo gikomeye cy'Abarundi, FARDC, Wazalendo ndetse na P5 bafatanyije ndetse na za FDLR bagenda bamanuka bagahungabanya umutekano hano mu Minembwe. Iyi ngiyi ari operation iraje inshinga umugabo bita Sultani Makenga, aho yagomba kuba yakikora agatendo ke cyangwa se agomba kuba ahugura abasore kugira ngo baze kuba bagenda bashaka kubyo kibinjirira bano bagabo kugira ngo baze kuba babahitana ndetse bahe umutekano bano baturage mu Minembwe. Iyi operation bivuga yuko yagabye hano muri yagabye ibitero bikomeye cyane
bitewe n'umugabo bita Sultani Makenga waje kubatanga itegeko simusiga avuga yuko iyi Puezero bagomba kuba basenya bino birindiro bya FARDC, abarundi, FDLR, P5 ndetse na Wazalendo biri muri iyi misozi, aho bamanuka bajya guhungabanya hano muri iyi misozi cyangwa se muri kano gace ko mu Minembwe, twavuga ngo Kundondo ya Bijombo, twavuga hariya muri Gakenke, Mikenke. Ahangaha rwose ibintu byaje kuba biba ibindi M23 itahukana intsinzi. Bivuga yuko ahangaha yahafatiye intwaro zikomeye cyane, imbunda zirasa kure, yahafatiye amadrone agiye atandukanye, aho abarundi bagendaga bayifashisha bagenda bagaba ibitero hano muri Minembwe ndetse no mu duce tugiye dutandukanye twa hano muri teritwari ya Minembwe. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko uwo mugabo bita Sultani Makenga abonye yuko izo operation azikorera zombi ari bube successful, none aza kwapanga urugamba mu buryo bukomeye cyane bw'ubuhanga, arangije ayita triple operation cyangwa se ubutatu bwa operation, aho yaje kubaha abahungu be bagiye batandukanye mission zigiye zitandukanye. Yaje kuba rwose abona yuko biribuze kwa byaca muri nako byaje kugenda muri Puezero, ibirindo bikomeye cyane kuri iki gicamunsi. Bije amakuru aje gusohoka yuko M23 yaje kuba yahafatira intwazo zikomeye cyane, ndetse iza kubihafatira n'amadrone, iza kubihafatira n'ibintu bigiye bitandukanye bifashisha ku rugamba. Bivuga yuko FARDC, Wazalendo, abarundi, P5, FDLR abo bose bafatanyije bagomba kubikoresha kugira ngo bajye kugaba ibitero mu Minembwe. Reka tujye kuri uyu mushenere tudatinze. Umushenere bita Byamungu Bicebwa yamaze kuba katishirwa indege imujyane wa twese. Nimvuga gutyo umenye yuko M23 yamaze kuba imuhitana. Uyu mugabo apfanye n'abandi bajenerali n'abandi bakoneye bageze kuri 4 ndetse n'abamajoro bageze kuri 3 muri operasiyo idasanzwe yayobowe n'umugabo bita Sultani Makenga. Uyu mugabo bivuga yuko aba bose bari abarwanyi cyangwa se bari abayobozi ba Wazalendo bakomeye cyane, bari baragiye bazengereza twirwana ndetse na M23 muri kano gace bita Karingi, Mikeke ndetse na Gakenke hano muri Minembwe. Ahangaha niho bagendaga bagaba ibitero bigiye bitandukanye, aho bagiye bica abaturage. Binavuga yuko na cya gitero cyahitanye abaturage bageze kuri 25. Abanga aribo bari babigizemo ko bari bagiye berekana ko doneza abaturage bahereye ndetse hari mu isoko rya Minembwe, baza kuba bashumura FARDC iza kubituramo drone. Bano baturage niko kuba bahasiga ubuzima mu bice bigiye bitandukanye. Binavuga yuko ahangaha bivuga yuko aba barinda bageze kuri 18 nabo bamaze kuba bicwa, kubera ko ntago wagera ku bayobozi utabanje kugera kubarinda bano bayobozi. Uwo bita rero Byamungu Bicebwa yamaze kuba akatishizwa indege y'umujyane w'aba twese, ubwo niwe akonda cyeko ngo ntago yajya mu ijuru kwako ashobora kwazerekeza ikuzimu, bakaba bamukubita ibinyafu bigiye bitandukanye kwako. Uyu mugabo yisha abantu bagiye batandukanye, yisha abaturage benshi mu Minembwe hariya, yishe abantu benshi, yagiye agambanira abantu benshi bagiye batandukanye. Ahangaha nawe nabuye kumusiga amahoro. Bivuga yuko operasiyo idasanzwe ya Sultani Makenga yaje kubabwira abana be b'intare za Sarambwe bageze kuri 15 ba special force baza kuba bimanukira bagenda bagwa Gitumo. Abangaba ibi ngibi ni imirwano ikomeye, kandi nejo mu mirwano ikomeye hano muri kano gace ka Karingi, Mikenke ndetse na Gakenke bari baje kuba bahitana abandi basirikare bakomeye ba FDLR. Muri P5 baza kuba bahitamo abakoloneli bageze kuri 5, ndetse muri Wazalendo baza kuba bahitanamo abandi ba brigadier general bageze ku 8. Urumva yuko i operasiyo idasanzwe, aho bagenda baca intege bano barwanyi bagiye batandukanye. Uyu mugabo rero yarararana kw'ikigase, yararwaye M23 kuba yamuhitana kugira ngo ici intege Wazalendo, kubera ko Wazalendo zigenda zihungabanya umutekano ugiye ukomeye cyane. Byaje kuba bitangazwa n'ubushinzwe ubutasano muri Wazalendo ndetse n'abashinzwe kugenda babarebera bavuga na FARDC zagiye zibitangaza yuko uyu mugabo baje kuba bavuga yuko ari intwari ku rugamba, yaje kuba nawe yicwa mu buryo bukomeye cyane. Reka tujye kuri Tshisekedi nawe gisha amakuru avuga yuko ejo yaje kuba yafata abaministeri bageze kuri bangahe. Bivuga yuko muri guverinoma yafasha abagabo, na makuru nabagejeho mu gitondo, yaje kuba afata abagabo bageze kuri 6 ndetse bageze kuri 10 bayongeye bageze kuri 11. Bivuga yuko bari abasenateri, abadepite bavuganaga n'umugabo bita Joseph Kabila ka banke, aho bagenda bamuha amakuru agiye atandukanye y'uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo, uwo bita Fachibeto. Uyu mugabo aka kanya tuvugana amaze kuba yatabwa muri yombi. Ese uyu ninde, afatiwe hehe? Nk'ibyo nje nkubwira muri aya makuru arambe 5 kuri 5. Uyu ngo bamwita Ephraim Kabi Kirisi. Uyu ngo yarashinzwe kuba niwe wari umukuru w'abashinzwe umutekano wa Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. Ibaye nyuma yuko muri kitondo cy'itariki 15 z'ukwezi kwa 5
nibwo humvikanye amasasu ara mu mujyi wa Kinshasa, ariko uyu nguyu aza kuba atangaza yuko ari abasirikare bashinzwe kurinda Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo barimo barihugura cyangwa se barimo barongera ubumenyi kugira ngo barebe uburyo kibazajya barinda uyu mugabo. Ni nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi mu makuru nabagejejeho yaje kwa yuno ko mu mutekano bitameze neza, yiyambaza mugenzi we uwo bita Neva, amuha abakomando batetse mu gihugu cy'u Burundi, baza kwa bagenda bamucungira umutekano. Nabyo byaje ko bivuga yuko uyu mugabo yaje kubafatwa n'urwego rw'iperereza cyangwa se n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na bamwe bashinzwe umutekano wa hafi wa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, aho arimo aragenda ahatwa ibibazo bivuga yuko yamaze kubafatwa bitari buze koroha, aho bivuga yuko nawe ashobora kuba akorana na Joseph Kabila, avuga yuko amakuru yagiye atanga mu bice byagiye bitandukanye ariho byagiye bishyira mu kaga umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kubera ko ni mu ashinzwe umutekano wa mukuru abaza ahantu uri bujye n'uri bupange abasore bari buguherekeze. Urumva rero buri movement yose Fachibete cyangwa se Tshisekedi yagendaga uyu mugabo yagawa yizi, ari nabyo yaje kwa yafatirwa bivuga yuko ari muri kasho, ari ahantu hibanga muri safe house zara muri Kinshasa, arimo arahatwa umutekano cyangwa se makubitwa ikiboko kugira ngo avugwe n'abandi bakorana. Ibibaye nyuma yuko umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagiye agaragaza yuko atizeye abamurinda habe na gatoya. Ni nyuma yuko hasohotse amakuru avuga yuko harimo abasirikare bashobora kuba banahembwa na Joseph Kabila, kubera ko uyu mugabo bita Joseph Kabila ni umugwiza tungo n'umukire cyane. Hanasohotse amakuru avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba ariwe wa mbere muri Afurika utunze amafaranga menshi aruta ndetse naya ariko Dangote uramukire uturuka mu gihugu cya Nigeria. Rero aha ngaha uyu mugabo bita Ephraim Kabi Kirisi yaje kwatabwa muri yombi, avuga yuko urwego rw'iperereza hariya mu gihugu cya Kongo urimo ruramubaza ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo avuga yuko cyangwa se asobanure niba yateye kuba yatuma abaturage bagenda bikanga, aho bivuga yuko abajepe barinda Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo cyangwa se abashinzwe umutekano wari mu gihugu cya Kongo bagiye bayihugura bagenda basabwa kanga abaturage. Ariko ibi ngibi ntago ari byo yanazize, bivuga yuko ari harimo ibintu bigiye bitandukanye umugabo arimo aragenda aryozwa, aho yamaze kuba yafatwa uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, arimo aragenda bakubita muri kasho cyangwa se arimo abagenda bakubitiza abafata izakajwiga kugira ngo ababaze ibyo bakoze. Yes, katujya kuri inkuru katuve kuri uyu mugabo, andi makuru yaje gusohoka ndetse navuga yuko hari nabandi bageze kuri 6 baraza kuba bafatwa. Ndaza kwibarambura mu makuru ari imbe cyangwa se no ku munsi w'ejo ndaza kuzayigaruka kugira ngo amakuru azaba yasohotse nzabagezeho 5 kuko tariko icyo wamenya nuko uyu mugabo uyu mujenerali bita Ephraim Kabi Kirisi yamaze kubatabwa muri yombi n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cya Kongo, aho bema bagenda bamaza ibintu bigiye bitandukanye. Reka tujya ngaha ku nkuru ivuga yuko umugabo bita Antoine Felix Tshilombo ndetse na William Ruto w'igihugu cya Kongo w'igihugu cya Kenya bamaze kwa bakozanyaho. Ibi bibaye nyuma yuko uwo bita William Ruto hasohotse amakuru twayabagejeho avuga yuko yaburiye umugabo bita Neva ndetse na Tshisekedi yuko niba bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda bagomba gutekereza inshuro ebyiri cyangwa se bagomba gutekereza inshuro zigeze kuri 5. Aha ngaha bivuga yuko aya matimba nayo yaherekera kubera ko reka tujye nko mwaka utaha cyangwa se imyaka yashize. Cyangwa se umutwe bita Alliance Fleuve Congo uyoborwa na Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga washingiwe mu gihugu cya Kenya. Ikindi ishyaka rikomeye cyane ry'umugabo bita Joseph Kabila naryo ryashingiwe mu gihugu cya Kenya, kandi uwo bita William Ruto ibi ngibi bivuga yuko byagiye biba ku ngoma ya William Ruto, aho yagiye ashyigikira umutwe wa M23 bivuga yuko awutiza cyangwa se yagiye awutiza umurindi. Ibi nabyo yabaye itangazo rikomeye cyane risohotse akanya ritugezeho rivuga yuko leta Kinshasa yamaze kuba yohereza urwandiko rukomeye cyane rurimo amagambo akomeye y'ubutumwa bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, aho yagejeje kuri mugenzi we William Ruto, aho avuga yuko agenda ashyigikira umutwe wa M23 agenda nawuvugira mu bijyanye na diplomasi mu ruhando mpuzamahanga. Utubitse yuko uyu mugabo yari yitabiriye inama, umugabo bita Fachibete cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yitabiriye inama ya African Forum yabereye hara mu gihugu cya Kenya, yabaye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2025, yitabiriye n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye ndetse yitabirwa n'umugabo bita Emmanuel Macron. Uyu mugabo yanze kuba yahura na William Ruto kandi ari we wayoboye cyangwa se ari we wari wahostinze ino nama, aza kwamwisha ahubwo aca ruhinga ayobonana n'umugabo bita Emmanuel Macron, ndetse aza kuba yanakwepa no kuba yanabonana na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame koko yirindaga yuko bakubitana mu bice bigiye bitandukanye. Uyu mugabo yaje kuba yahaguruka mu gihugu cya Kenya mu ibanga rikomeye cyane, aho William Ruto yaza kuba
yashakaga kuba yaganira nawe kugira ngo bagende baganira mu nyungu zigiye zitandukanye ndetse no mu bana b'ibihugu byombi, ariko biza kuba bigaragara yuko uyu mugabo yaje kuba asohoka mu gihugu cya Kenya atabonanye na William Ruto. Mu itangazo basohera aka kanya bamaze kubashinza leta ya Kinshasa yuko irimo iragenda ifasha umutwe M23 mu bijyanye no kuyivugira, mu bijyanye n'uruhando mpuzamahanga, kandi mu by'ukuri ndetse bagahera bashingira yuko Alliance Fleuve Congo iyoborwa na Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga umuhuzabikorwa M23, abangaba bayishingiye mu gihugu cya Kenya ndetse n'ishyaka rya Joseph Kabila, aho bivuga yuko umwuka mubi uri murarangwa hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Congo, aho bivuga yuko uyu mugabo nawe ashobora kuba agiye gutariza amahanga cyangwa se kugenda asebya igihugu cya Kenya kugira ngo nacyo kirebwe uburyo cyafatirwa ibihano nyuma y'igihugu cy'u Rwanda bagiye basakuza inshuro nyinshi bagisabira ibihano. Leta zunze ubumwe za Amerika mwabonye ko byagiye bigira, bajya hariya mu muryango w'ibihugu by'i Burayi basabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, noneho hataba igihugu cya Kenya, bigoye yuko nabo bagomba kuba basohoka bakagenda bakereka amahanga yuko igihugu cya Kenya ndetse na William Ruto ukiyobora barimo baragenda bafasha umutwe wa M23 bawuvugira ku buryo bugiye butandukanye. Reka dusoze amakuru hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ejo nabagejeho amakuru avuga yuko abana ba Neva ndetse n'umugore we baje kuba bagarukwa mu majwi, bivuga yuko nabo bafite uruhare rudaziguye rw'urupfu rw'umugabo bita Gabi Bugaga warushinzwe itangazamakuru ndetse n'ikoranabuhanga mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko yaje kuba yahitanwa n'umugabo bita Neva. Aha ngaha rero amakuru asohotse bivuga yuko aba bombi cyangwa se uyu mugabo bita Neva yaje kuba agenda ashaka abandi bantu agenda atamuri yombi nyuma yuko bagiye bakora iperereza kuri urupfu rw'uyu mugabo bita Gabi Bugaga. Yaje kubavuga yuko umweyo ugomba gukuburwa bikomeye cyane. Ni amagambo yamaze gutangaza kuri iki gicamunsi cy'isaha saa 6:35, aho uyu mugabo yaje kuba atangaza yuko uyu mugabo agomba cyangwa se umuntu wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ngo urwanya leta y'u Burundi yabishyize muri rusange, kandi mu by'ukuri arimo aragenda yikiza abantu bagiye batavuga rumwe n'ubutegetsi, bivuga yuko arimo aragenda hari umuhanda kugira ngo amatora ateganyijwe umwaka wa 2027 utaha azabe hagaze bwuma, azabe byaragize. Amakuru asohotse aka kanya bivuga yuko agomba kuba yahindura cyangwa se agomba kuba yahindura abandi bayobozi akirukana abandi. Ibibaye nyuma yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango we batorohewe, ni nyuma yuko ashinjizwe kuba yaragurishije indege yatwaraga umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi, akanashinzwa ko yaririye amafaranga agomba kuzana igitoro cyangwa se ubwo ni gaze, peteroli na esantara mu gihugu cy'u Burundi. Imyaka ikabishize aririndwa ari ku butegetsi nta kintu yigeze akora. Ni amakuru asohotse ari mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba yakora izindi mpinduka zikomeye cyane, yaba mu gisirikare ndetse no mu baminisitiri bagiye batandukanye ndetse no mu nzego zigize igihugu cy'u Burundi. Hariya mu Burundi ntibyoroheye umugabo bita Neva akaya tugana ashobora kuba arimo arahumekera mu birenge. Yes, kansoza amakuru yacu mbabwira ngo nyaboneka mumperayike kugira ngo YouTube impere komandasi amakuru yacu abace kugera kure, kora subscribe kandi no kunzajya kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho aho uri hose ku isi hose 5/5. Share ndetse na comment ni wabyaye kugira ngo update zose zitambuka no kuri Chris Empire uzajya uzigezweho 5/5. Kambabwiye ngo mugire weekend nziza kandi mugire igicamunsi cyiza ndetse n'umugoroba mwiza. Imana ibarinde mu byo murimo byose, Imana ibashe kubaheza, baha amafaranga mu byo murimo byose. Ciao nakagaruka.